katangang chuong ipi ngakan tu yaki brio ki balek la syai nru tarik em ngim de ban sedang naladi lada ki pulit ki sedang hak tak por ngi kumpai ba kajala mekhalia ngin pen is ndon da kabor jongi ni ngin le sendon kumbale hapo Nepal ngin pen coach sendon but ya katok uniform ngin tar sendon ngin pen ya coach sendon Hakan reu tarik upanai Agos jom mentau senam hajar pun reu. Nagaliang kasing Voice of the People's Party VPP pra kalakot lawer ya baro inong song jong kajala nagabantaban pelong ya kajingyat pai ba kapajai chai hakmat ka sekretariat kataban pensngau ya ka sorkar jala nagabantaki babun kimat kiba kajala kaya kandu jing kham tam ya ginong song jong kajala hi borokaway. Ha shwa kane way nagi YouTuber bapau jong kajala ya kabala tip da uba deng dot todong ha shwa kane ula pala ya ka way nagi live stream hapo ka YouTube channel jong u ha ka jingkran jong u ha kane ka live stream ulong ngiken tu ya baro ki balik syakata ka jingyalang ka VPP ba kinum day ban sedang nalade balada upulit ula padan kam palat ya ka bor ka ikhtiar tang namar basya kento hano kinong yalam kumta ngiru kum kiri orang ba ngin pen ibek dagabor namar kata ngabat pek hi ya ka video hadu ka bakut hitep aha ka jing yakhi jong ka brin trap badon lang bat kan thebe chenrang handrai si sen ba yakhi nei gitu kilong kime baladon khon ki ban chong kendong kin mi lada ki kan thei ki baslur ki ban mi be tang gitu ki batang samla kim de ban mi kilong kumi babak lai ikon ni kim de ban mi ngin mi be perang ba lada de upulit lada upenon kampalat ia kabor ke ikhtiar tang basya kanto hano ki politician nei te kemut ngiru kum kira orang ba nei ngin pen ibe da kabor palat pada ka an ru ngide ban thom namar ka sensyar paj ba hi ngide ban sngau tho ka an ke syong hau paj ba kam de ki politician ngide ban sngau tho e kata na kata ngin sapet hakan ru tarik kaba khot penlong daka penlong kejeng persya daka BPPM ngangan ong fi ngan lek ang to ngan lek be daka live video be ngan lek tang bangi kan tu ya kitu ki balek sya ketu meeting jog BPP ru bakin nom dai ban sedang naladi bal ladaka government kali palat put titang kata kamut lada ki pendon kam baklai ka bor ke ikhtiar nei ngi upaj ba aru ngin le la ka jong ka duty bat ngin khureno nadu nalayeng hi sto nayeng ngin khure ya kitu ki MLA bar khoj kitu ki indro phongut ki badan apo is ne hang noru ngin khure be nei namar phinnom la bale palat put ya uno lada udona kali yang persya aru nei kamut ude bola jet ki pajba kamdei tang phi ki ruling party ba phinle palat put ya ka ka bas ngau be kat kebalik ma phi kalong ke badai handre kita ki opposition party ki bala jet pajba ro phimdan chu ka respect tang katahi ka saplu jela mekrea katangang chu ongi phi ngakan tu ya ki brio ki balek la syai nru tarik em ngim de ban sedang naladi lada ki pulit ki sedang hak tak por ngi kumpai ba kajala mekhalia ngin pen is sendon da kabor jongi ni ngin le sendon kumbale hapo Nepal ngin pen coach sendon but ya katok uniform ngin tar sendon ngin pen ya coach sendon na kata daw em ba amdei ban le ka ya kabor jong paj ba ka demokrasi lane ka sensyar paj ba hi baro khoj phidek sikri paj ba upulit ru uhap kum sikri paj ba wapet ikasukasan lang ba kabor jongi paj ba phio bor yo ikhtiar ban pet ikasukasan amdei ba phinle kan rat yangi ban bom lathi lani ban kawang tiar gas tang ba kanto mano uhe spa uhe saipan pi pendon kam baklai ka bor ke ikhtiar long business ya kas syar khada tang kata te ngang chuongi pi ngar ngan gureno mentang ladon pra phau tam kinong bu chunga ngan sedang no